हेलो फैमिली पुणी थोड़े स्वागत आमर आ गोटे नुआ ब्लॉग रे देखंतु यहाँ आम गजपति आसलु गजपतिर बड़पदा ग्राम राधाकृष्ण मंदिर निर्माण होती से प्रतिष्ठा माँ भणी मैंने देखते कलश धरी पा नहीं जाऊँच जोटा कि मंदिर प्रतिष्ठा हम वीडियो बने रुहतु चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो को देखिए आगे चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। हाँ गेलू जाना हल्ले सियाड़े जाओ
ସରି କିଛିଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ପାଇଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଲା ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରି ହେଇନି। ତଥାପି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ। ଆଉ ମନ୍ଦିରଟା କେତେ ହେଇଛି ସେଇଟା ବି କିଛିଟା ଗଲତି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିପାରିନି। ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିର ଦେଖିବେ ଫଟୋ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ କେମିତି କମେଣ୍ଟରେ କରିବେ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଦେବା।